Perang Aceh melawan Belanda kenarang Abu Simai. Mekru semangat hai mahu putih, bacut lencukeh saboh calitra. Yoh masa jamun, yoh maju Aceh, cukup lecengkeh pala ngon lada. Raja yang pimpin pih cukup areh, dum rakyat Aceh hudip bahagia. Ngon hukum Allah hana melangge, hukum di Aceh ban khen ulama. Ban saboh donya kamega Aceh, na kajah Aceh kandran di raja. Kepeng manteng dari meh gepeh, demnan ke Aceh sip kaya raya. Nanggro Eropah ibabah lileh, dak masjid Aceh jimat kuasa. Jimita cara memacam daleh, supaya Aceh berjit dicuca. 26 Mac 80 jele tanggai kasaheh, Unanggro Aceh Belanda teka. Dijuk ngan surat ke Raja Aceh, ngan muka bengeh, le awak Jawa. Dibi dengan tempoh si jum tan lubeh ke Raja Aceh untuk bicara. Laki jenawup haba yang sahih. Belanda jipreh selat Malaka. Lama sa si jum wate ka abeh. Aceh ka bengeh gejawup hana. Dikirim tentera le ribe lubeh untuk perang Aceh rat laut raya. 12 uro diserang Aceh, tubit be cengeh, asap membura. Biasa manteng di bangsa Aceh, golom gat bengeh, manteng ke Sabah. Belanda fikir urang ka abeh, sang abeh tu kenang bazoka. Laju diputar kena ubine, kajit di tengah rat mieng kuala. Ohdro udarat Belanda palih, dipiuh sedih bak masjid raya. Hana disangka dijih kagepreh kena puabeh le anak bangsa. Panglima Kohler di sini nabeh. Oh le getakeh bak bruk kepala. Yup kaya raya sinan mempaye 80 lebih mati Belanda. Belanda jiplung ujawa jiweh. Male di habis ngondonya luar. Rap rata koran haba mutuleh. Katro u Inggris ngon Amerika. Menurut sejarah yang kamu tulis, diserang Aceh naput kalika. Dipoh ngan urung hana dipilih, bandum dipuabih truk bayi bana. Leher belubeh mati mentindih, depnan kepalih kafe Belanda. Wate tak ingat diteka sedih, ada je tapih bandum Belanda. Lada si cupak meriah megah, jino dipinah ke Belanda. Dalam museum sinan di Kubah, rakan mutuah jeneu nyata. Nibak Belanda jino tak harap supaya diangkat surat penyata. Ngat mu Aceh lom-lam mudaulat, bek le musapat ngan sipai Jawa. Ba Allah siro doa terpanjat, Aceh tak harap bagah merdeka. Bek le lagenyo susah kamotat, hasil jai tat-tat rakyat lampapa. Lun laki maah kadang nasilap. Yang hana tepat ba ulun reka. Maklum lun tuan kencarang tat-tat. Tulis hikayat hana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.